مساء الخير. بشكر الجالية الفلسطينية اللي دعتني مع حفظ الألقاب، وبشكركم كلكم على دعمكم للشعب الفلسطيني. Bona tarda a tothom. Dono moltíssimes gràcies a la comunitat palestina de Catalunya per aquesta invitació tan especial i moltíssimes gràcies a tots els que sou avui aquí per el vostre recolzament a la causa palestina. انتم ما بتدعمونا عشانكم بتحبونا ولا بتدعمونا عشاننا ضحية فقط. Vosaltres no ens recolzeu només perquè ens estimeu i tampoc ens recolzeu només perquè som víctimes només. انتم بتدعمونا عشاننا ضحية صامدة عنيدة ونحمل مشروع وطني. Vosaltres ens recolzeu perquè som unes víctimes que ens quedem a la nostra terra, que som resistents i que tenim el dret de la nostra mà. واحنا آخر إشي بدنا إياه إنه نكون ضحية عاجزة. I el darrer que nosaltres volem és ser unes víctimes incapaces, sense capacitat de poder fer res. وإحنا مش نتمنى أن ينتهي الاحتلال والقمع، نحن نناضل لكي ينتهي الاحتلال والقمع. I nosaltres no és que estiguem esperant que s'acabi la tirania i els atacs contra nosaltres. Nosaltres treballem perquè acabi aquesta tirania i aquesta situació d'injustícia. وقوة القضية الفلسطينية أنها تحمل قيم العدالة والحرية والمساواة. I la força de la causa palestina és que el seu eix central té tres coses, que són la justícia, la llibertat i la igualtat. وشعوب العالم المناضلة لما تدافع عنها بتشوف في القضية الفلسطينية صورة أيضا من قضيتها الخاصة. I els pobles del món, que són pobles de justícia, es veuen reflectits quan veuen la causa palestina, el poble palestí, en si mateixos. والكتالونيين لما يدافعوا عن القضية الفلسطينية بيدافعوا عن حقوقهم هن كمان. I els catalans, quan lluiten per la causa palestina, la defensen, estan defensant la causa catalana. لأنه بضرائبكم وباسمكم يتم دعم سياسات تقتلني، تقمعني، تصادر أرضي وتدخلني السجن. Perquè amb els vostres impostos, desgraciadament, s'ajuda a un govern que ens té sotmesos, que ens mata, que ens fa presoners. وأنا أستحق دعمكم عندما أناضل وليس عندما أقف عاجزة. I jo em faig mereixedora de la vostra ajuda, del vostre suport en el moment en el que lluito, no en el moment en el que estic quieta i no faig res. أنا أنتمي للجيل الرابع بعد النكبة. Jo pertanc a la quarta generació de palestins després de la Nakba. النكبة التي مثلت مشروع وأقامت كيان يعاملني كغازية على أرضي. La Nakba que ha creat un sistema en la meva pròpia terra que em fa sentir o em vol fer sentir estranya a la meva pròpia terra. أنا عضوة برلمان لكن اسمي في الكنيست وفي المحاكم الإسرائيلية وفي الإعلام الإسرائيلي اسمي غازية. Jo sóc un membre del Parlament, de l'Knesset israelià, però el meu nom, la meva personalitat, als mitjans de comunicació, a la vida social, a la vida política israeliana habitual és el d'una invasora. والتهجير وطرد شعبي مش حدث صار قبل 66 عام. I l'expulsió del meu poble no és un fet que va succeir fa 66 anys. التهجير والطرد يحصل حتى يومنا هذا. الآن تريد إسرائيل طرد 60,000 فلسطيني من النقب من جنوب فلسطين. L'expulsió dels palestins continua fins al dia d'avui. Avui, mentre estem parlant aquí, Israel vol expulsar 60,000 palestins de la zona del Negev. ونحن إرهابيين لما بدنا ندافع عن شعبنا المحاصر في غزة والمحتل في الضفة. I nosaltres ens convertim en terroristes quan volem defensar el nostre poble resistent a Gaza i a Cisjordània. وما حدا يقول إنه جريمة إسرائيل بدأت عام 67 وأنها تنتهي بإقامة دولة فلسطينية. I que ningú digui que el crim de l'estat d'Israel va començar l'any 67 i que acabarà quan hi hagi un estat palestí. جريمة إسرائيل تنتهي عندما تنتهي إسرائيل من أن تكون كيان عنصري استعماري. El crim d'Israel acabarà, deixarà de ser-ho,
quan Israel deixi de ser una entitat racista colonial. وطالما إسرائيل تعرف نفسها كدولة يهودية إذن هي كيان عنصري استعماري. I mentre l'estat d'Israel es defineixi, autodefineixi com a estat jueu, continuarà sempre sent un estat racista, per definició. وهي مش بس مشكلتي أنا كفلسطينية في ال48، هي مشكلة كل الشعب الفلسطيني. I aquest no és només el meu problema com a Palestina, de la Palestina del 48, és el problema de tot el poble palestí. إحنا بنعطي إسرائيل جائزة وبنحول مشروعها لمشروع ناجح إذا منجزئ القضية الفلسطينية. Nosaltres som capaços de نجزئ ما بعرف نجزئ vertebrar. Són capaços de donar un cop al govern israelià, a l'ent israelià, l'ent sionista, si són capaços de vertebrar el poble palestí. إسرائيل صادرت 5 ملايين دنم أو استولت سيطرت على 5 ملايين دنم أراضي اللاجئين عام 48. Israel ha confiscat 6 milions de dúnoms, és una mesura d'hectàrees, sí? 6 milions d'hectàrees palestines de palestins de la Palestina del 48. بس قبل سنتين سنوا قانون في الكنيسة لخصخصة الأراضي وبيعها. بعد أوسلو تريد إسرائيل إغلاق ملف أملاك اللاجئين. Fa només 2 anys l'estat d'Israel va aprovar una llei per la qual es privatitzava i per tant es podia vendre el territori dels palestins que havien estat expulsats, per tant són refugiats, i que encara tenien la propietat d'aquests territoris. والعالم ساكت وإحنا ساكتين كفلسطينيين. I el món calla i nosaltres callem com a palestins. حتى الآن إسرائيل صادرت 85% من الأرض أرضنا في ال48. Fins al moment, l'estat d'Israel ha confiscat, s'ha quedat amb el 85% del territori de la nostra terra. نحن الآن نعيش على 3% من الأرض اللي ملكناها عام 48 مع إنه إحنا 18% من السكان. Nosaltres estem vivint en l'actualitat en el que és el 3% del territori de la Palestina del 48, tot i ser el 18% de la població. إسرائيل مررت قانون أبارتهايد قبل سنة ونص بمنعني أسكن على 70% من الأرض اللي داخل حدود إسرائيل. 70% بالقانون. Israel va passar una llei fa un any i mig per la qual se'm prohibeix a mi com a Palestina viure en el 70% del territori d'on jo soc. شو بيصير بأوروبا؟ في أي دولة، لو في أي دولة أوروبية سنت قانون تمنع اليهود من أن يسكنوا على شيء 1% من الأرض، شو كان عملوا اليهود في العالم؟ Què hagués passat si aquesta decisió s'hagués pres, per exemple, a qualsevol país d'Europa? Què hagués passat, què haguessin fet els jueus del món? أنا ممنوع أدرس تاريخي في المدارس. No puc estudiar la meva història a les escoles. أنا ممنوع أدرس محمود درويش وغسان كنفاني. No puc estudiar Mahmoud Darwish i Ghassan Kanafani. أنا ممنوع أتزوج من فلسطيني من الضفة أو غزة أو من إسبانيا وأعيش في الناصري. Jo no puc casar-me, per exemple, amb un palestí, és palestina del 48 ella, amb un palestí de Gaza, de Cisjordània, o amb un palestí d'aquí, i portar-me'l a Nazaret i viure a Nazaret també. No puc reagrupar-ho. وأي يهودي ب 48 ساعة بيجي باخذ الجنسية وبعيش على أرضي ومعقول بعيش على بيت فلسطيني. I qualsevol persona del món només pel fet de ser jueva en 48 hores pot venir a viure i ja és nacional d'aquella terra, la terra d'Israel. وأنا بعرف أننا لن نأخذ حقوقنا كشعب ما دمنا ندخل في مفاوضات عبثية. I sé molt bé que no copsarem els nostres drets com a poble mentre entrem en negociacions inútils. وعلى إسرائيل أن تدفع ثمن جرائمها. I Israel ha de pagar el preu dels seus crims. جدالي مع إسرائيل مش جدال أخلاقي، مش رح أقنعها بالأخلاق أنا. La meva conversació o la meva discussió amb Israel no és una conversa, no és una discussió educada, perquè no es pot convèncer amb bones formes. وإسرائيل الآن لا تشعر إنها محتلة. الإسرائيلي في الشارع مش واعي إنه في احتلال، بالنسبة له فيش احتلال. Israel no es considera ocupant. El poble israelià, l'opinió pública israeliana no considera que sigui un país ocupant. وكلمة احتلال لا تذكر لا في المدارس لا في البرلمان لا في الإعلام فيش. I la paraula ocupació
no es recorda als mitjans de comunicació, a les escoles, enlloc. وبالحصار وبالجدار الأمني بالجدار العنصري وبالتنسيق الأمني الاحتلال أصبح احتلال رخيص. I amb el setge i amb el mur de separació, el mur de la vergonya, aquesta ocupació és una ocupació realment salvatge. الآن لا حكومة إسبانيا ولا الحكومة الكتالونية تقولنا هالاتفاقيات مجرد اتفاقيات اقتصادية. Que ni el govern espanyol ni el govern català ens digui que això són només acords comercials. كل ما يقوي الاقتصاد الإسرائيلي على حساب ضرائبكم بضعفني أنا. Mentre l'economia israeliana es faci forta gràcies als vostres impostos, jo em faré més dèbil. وإحنا بدنا ندافع عن حقوقكم في محاسبة وين بتروح ضرائبكم وشو بتعمل حكوماتكم. I nosaltres volem defensar i vosaltres heu de defensar a on van els vostres impostos i com s'utilitzen per part dels vostres governs. وأنا من الجيل الذي يؤمن بالثورات العربية وبجيل شاب سيحقق ثورة حتى بمفاهيمنا إحنا كشعب فلسطيني. I jo soc de les persones que creu en les revolucions àrabs i creu en una nova generació que arribarà a copsar les nostres ambicions com a pobles àrabs i nosaltres personalment com a poble palestí. أشكر دعمكم وشكرا. Moltíssimes gràcies per la vostra invitació.